aho umugabo witwa Nangawe asubiza ko ibyo kurekura ibice rwose ntabyo bisa naho rimwe na rimwe ingingo yo kurekura ibice kwa M23 itavuzweho rumwe. Bamwe bati ibyo kurekura ibice nta birimo byuko M23 igomba kuba yarekura ibice yafashe. Yego, ati ibyo bintu mwabikuye hehe? Mureme ivyo kuhava kandi nuko kumburengira abantu bumva batevye kandi kwizigera abanyapolitike byatugoye n'ahandi sinanga gusa nanzenze yama yabivuze ati ivyo kuva ahantu twafashe mugombe mu vyibagiri. Kandi n'ikimenyetso nta kuntu wowe uri kurakora amabarabara, nta kuntu wowe uri kurakora amabaraje y'umuyaga nkuba, nta kuntu wowe uri kurashira kamera CCTV mu gisagara ca Goma hanyuma ejo ngura harekuye wahereza nde? Ndakubaza ikibazo. Igihe FPR yafata ikabohora u Rwanda ibitero shuma vyaheze inyuma y'imyaka ingahe? Za 2000 witi ntihari hakiri ibitero 2008 yi mu Mutara hirya n'ibintu byamaho erega utsinzwe. Reka nabikubwira nk'ubu FDLR za Nyatura za Semuse n'ibindi urabona bo batsinzwe complete ribajaye sugupfa ko baze kwishikana none ugomba bicare barera amaboko kandi bafise inkoho hika bijya rero biri mu nshingano za AFC zo gusekiriza umuji bijya bitero shuma bazokorana mpaka bonyene babirangije mpaka umutekano nituze bije complete. Yego, nico kiranga yuko intware hamwe mugabe ivyo kuvuga ngo bazotera bisubize Goma. Ndabiha chance ngira ngo ya 0,0000 kiretse AFC yonyine ari yifashe ingingo mu masezerano bumvikanye na Kinshasa ikabisubiza naho nyene iyo chance ndayiha pourcentage nke cyane kuko hari ibihe byagiye biraba nta musaruro byazanye. Rero ibyo nivyo bategereje ko guhenda abantu sino uribuka Rafadre niye ko je nigeze kugubwira ni umuti sinibuka ko ari wewe nabibwiye umuti bari bakwiye kureka AFC na ntuze na coalition ya Kinshasa bakabanza bakumvirizanya imitsi bien ngunesheje undi ngo nicyo bibwiye umuhuza akamusigira nimero atuzu telefone kandi ivyo uworeka meza ngahe ndakubwiye ko hoba hari uri kwa telefone usivye ko AFC yo yivugira iti twe twa telefonye kuva tukiri muri Savyinyo dutaka. Rero naho ukumvisha Kinshasa rero wo yirekera yo meza ngahe emwe ndazi ko yoba ya telefonye iti muze mutwumvirize. Nese muri imirwano aho nabonye hari n'umujenerali waguyemo warabibonye none se umuntu nava amaraso. Izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. wana basanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Ubona ko abantu bamagani ibigano navuga bya Doha babifashe mu buryo ki bugiye butandukanye, aho umugabo witwa Nangawe asubiza ko ibyo kurekura ibice rwose ntabyo bisa naho rimwe na rimwe ingingo yo kurekura ibice kwa M23 itavuzweho rumwe. Bamwe bati ibyo kurekura ibice nta birimo byuko M23 igomba kuba yarekura ibice yafashe. Yego, ati ibyo bintu mwabikuye hehe ko ibyo bintu mu ngingo nta birimo? Ego bundi nivyo muyaya yasohotse ababesha bapfuye kuva mu gusinya ijya ntango y'ibiganiro
asohoka avuga yuko mu byo bavuganye harimo uko M23 AFC ibwirizwa guseda tous les territoires conquis. yego Ibintu imitima y'abantu irasimba baravuga ati none turajahe niyo FARDC yagaruka aha na polisi kongoleze nanga rero kubivuga uko kwari guhumuriza abanyagihugu ati mureme ivyo kuhava kandi nuko kumburengira abantu bumva batevye kandi kwizigera abanyapolitike vyatugoye n'ahandi sinanga gusa nanzenze yama yabivuze ati ivyo kuva ahantu twafashe mugombe mu vyibagiri kandi n'ikimenyetso nta kuntu wowe uri kurakora amabarabara nta kuntu wowe uri kurakora amabaraje y'umuyaga nkuba nta kuntu wowe uri kurashira kamera CCTV mu gisagara ca Goma hanyuma ejo ngura harekuye uhahereza nde ninde ukwaha nta kuntu wogirisha inama amakoranira abamotare bagashima bakavuga ati ubu turakora twisanzuye nta muntu adutegera twaka amafaranga hanyuma ukagaruka gusubiza mu magorwa abo banyagihugu sorry ni Kanyuka ati gusubiza ubutegetsi bwa leta mu bice byose by'igihugu muri Kongo bisobanuye iki nibyo rega ni nkaho Kanyuka avuze ni nkari nanga kuko no muvugizi bwawe ntaho no wihenze ati AFC M23 niyo ifite ububasha bwo kugarura ubutegetsi niwo kuvuga uti twebwe dushaka kuba dufite ubutegetsi cyangwa se tukanaburekura igituma yavuze uko hariyo akantu bazanye ngo la restauration de l'autorité de l'État dans les zones conquises par AFC M23 twikwane uzikajya kantu igihe kazokora ni gihe bemeranije ico bita federalisme yego kuko federalisme ntibivuze ngo leta ya Kinshasa nisubiye kugira ukuboko muri zone zikontorwa na M23 oya ico niho kicokora honyine mugabo police banki biganiro police la restauration de l'autorité de l'État dashoboka ati Tshisekedi nabasha afite bwo kudukuraho twabohoye ariko twe dufite ubasha bwo kugarura ituze mu bice byose bya Kongo ivyo byo abivuga kubera abona yuko ariko aratsinda siritere iyo umuntu ariko urugamba ariko ararutsinda siritere ntabura kwivugira ivyo avuga ati ntawo mura aho yanashyizemo akana ati bice bindi bya Kongo tuzabibohora nkuko twabohoye ibindi maze do abakongomani bose uburenganzira bungana nkuko babayeho neza urumva mu bice babayeho neza mu bice bafashe yego bo nibaza yuko kubohora byose yego bizoshoboka ariko si muri ino myaka mugabo ico nemeza ntakekeranye Noro Kivu Sud Kivu kuzibohoza iri sifi yuko ibiganiro biboneka yuko vyanze si bizobatwara umwanya munini hanyuma babe bateye akanyabugabo ibindi bice byose vya Kongo navyo bigire nkuko Noro Kivu na Sud Kivu bakotse Kinshasa rero umuntu aragowe umuntu Tshisekedi azoraga ubutegetsi muri 2028 kuko azomuraga ivyamunaniye kandi biri très compliqué kandi bigoye bizoba biri très compliqué kandi bigoye kuko beri kwanga kuraga ivyamunaniye kuvuze kuko azosanga les zones conquises par la FC M23 twikwaneho zimaze kurenza imyaka 5 mu minwe y'ikiroberi byumvikana ko bazoba bafise ico bita legitimité yo gushiraho autorité gushiraho abategetsi babo urumva yongeraze asanga izindi ntara nazo ziri muri wajahe wavahe zirekarama nazo kwikukira yego urumva azosanga igihugu kiri muri shikane kandi kiri muri kirande bandade kanyagihugu bari ande bandade yego naho rero mpera mvuga ngo bazoshikikisha ko na Kinshasa irakeneye kubohorwa amagorwa abo muri abakinwa bafise hararenze ni nkaya yo mu buseruko usivye yuko mu buseruko ho babisukiranya n'amacakubiri y'amoko n'indimi ariko no muri Kinshasa baragowe ntibabayeho neza none se Rabini nanone nkibaza uyu munsi twumva ko hari abateye Goma bashaka kwisubiza uriya mu minsi yashize wabyumvise yego narabyumvise nkibaza niba niyi migi iri gukontororwa na AFC M23 uko biri n'abantu baho iyo mvuga kuvuga kuko biri hatekanye sibyo ariko ntihabura iki utwo dutero n'udutero shuma yego utwo twose nanone uyu munsi byo bavuga bati nubwo ihafite nayo irabizi ko isa n'isaha
ibitero bigomba kugira iki bigomba kwigeraho ariko se urabona byoroshye ndakubaza ikibazo yego mbaze ndagusubiza igihe FPR yafata ikabohora u Rwanda ibitero shuma byaheze inyuma y'imyaka ingahe za demiri witi ntihari hakiri ibitero demiri witi mu Mutara hirya n'ibintu byamaho erega utsinzwe reka nabikubwire nk'ubu FDLR za Nyatura za Semuse n'ibindi yego urabona batsinzwe complete ribajaye so gupfa ko baze kwishikana none ugomba bicare barera amaboko kandi bafise inkoho hika bijya rero biri mu nshingano za AFC zo gusekiriza umuji bijya bitero shuma bazokorana mpaka bonyene babirangije mpaka umutekano nituze bije completely yego nico kiranga yuko intware hamwe mugabe byo kuvuga ngo bazotera bisubize Goma ndabiha chance ngira ngo ya 0,0000 kiretse AFC yonyine ari yifashe ingingo mu masezerano bumvikanye na Kinshasa ikabisubiza naho nyene iyo chance ndayiha pourcentage nke cyane kuko hari ibihe byagiye biraba nta musaruro byazanye rero ibyo nivyo bategereje kugwana navyo byo nibisanzwe yara normal yego none se Rabi niba kugeza iyi saha ibyo by'uduce bashaka kutaturekura nibyo ndabyemera kimwe nuko abandi bavuga bati ntago bishoboka yuko igihe cyose Tshisekedi ariho M23 ishobora kugumana utuduce kuko bivugwa ko ngo umutekano ushobora ugomba kugaruka ngaruko ngo izi nyeshyamba za M23 ndavuga ibyavuzwe zasubije utudutse kuce kugira ngo be byagenda neza ariko se none nkibaza buretse gatoya yego mbaza nayo hari nsozi iki kibazo cyanjye nkibaza uyu muhuza ntiyaba ari guta umwanya kuko M23 ikigaragara cyo gukora bino bivuga biragaragara ko rwose kereka wa mugani habaho icyo twakita iki igitutu burya batubwiye ngo umunyarwanda ngo uramubaza akagusubiza ikibazo yego nanjye nicyo gituma nari nkubwiye ngo ariko se nkubaze ibice bafashe yego byafashwe na AFC babisubize ndi bo nabaki ubwo ni Tshisekedi kuko ari we mukongomani gusumba bo kuko ari we president erega manda yiwe igira iheri 2028 nihera none bazobimukurikiza mu bubiri yazobagiye ngo ngutore ibice twafashe kandi ari wabo ikintu abakongomani cyabagoye kumva no kwemera yego baribagira yuko abateye Kongo ari abakongomani nabo bigwana ari abakongomani kandi bose babwirizwa kubana mu mahoro iyo bakaba abandi baciye ubwenge bari kwikura leta y'igihesahiranda nkuko mubivuga ya Tshisekedi hanyuma bakavuga ati ngo twebwe twibanire mu mahoro murekane n'uyo muntu w'umusuma aho ikibazo cyari guhita gihera n'umuhuza ntere kwirirwa arazamo rero icyo mbona gikwiye ibyo kuvuga ngo subiza ibice unibuke yuko abo bantu babiharanira arabavyambuwe bakashikwa mu buhungiro kandi hari wabo uzi yuko hari imiryango myinshi iba mu buseruko bwa Kongo itari originale yo mu buseruko bwa Kongo gusumba baba ariko barahagwanira ko ni ku butaka bwa base n'abasekuru hari habaje inyuma bashika bagerera muri ubu butaka bashika bigira ba wazarendo bigira ba sebutaka kandi atari bo kandi abo AFC M23 ntiyari iri kwirabirukana yavuga ngo tubane none igikwiye ni isuko batuza bakabana hanyuma ya leta ya Kinshasa nayo ikagenda ikishasa koko kwitwa na leta ya Kinshasa rigabera numvikane ni iki Kinshasa koko ni wabo kuserwa bwa Kongo nabwo baburekera abakongomani babo hanyuma dusa n'abasoza Serabini ukabubona rero iyi mirwano ya hato na hato ya za Uvira sibyo kuko nahoze numva ejo ngo kuva ku munsi wabanzaga kugeza ngo undi munsi warukurikiye ngo hari imirwano nkibaza iyi mirwano yo ihatse iki aho harimo ingingo n'ubyibuka Rabini ivuga ngo M23 utuduce iradufite ariko nanone nibiretse kugira iki kongera kuba hari utundi duce yafata bamwe bati none se Uvira irimo imirwano
kuva ejo kugeza uyu munsi none bihatse iki bo uretse Kandi iyo tuvuze Uvira ni Donc, territoire yego abantu batumva uvuga Uvira ngo bavuge ngo imigwanire hagati mu gisagara oya iri mu nkengero z'igisagara muri Uvira. Icyo bihatse rero ni iki nuko amasezerano yabaye impenda guhende kuko yaba amasezerano ya originale ntibari kubandanya bagwana. Aho muri ico gihe umuntu bica biba ngombwa ko yibaza mbega ninda sotora undi mbega M23 ni AFC ija kurasa coalition ya Kinshasa cyangwa ni coalition ya Kinshasa iza kurasa M23. Uhejeje kumenya uwo gutangura urugamba niho bihero umenya mbega ninde yasinya amasezerano atayemera hari n'abantu bavuze ati se amasezerano ko hajemo kubusa naho hazamo seserefe Azalendo nubwo Tshisekedi agaragaza ko asa naho atabemera izihangana imare icyo gihe itarongera kurwana. Ni banda yamutaye ntibashobora kumara umwanya batariko baragwana. Uribuka yuko kugwana baza gusahura abanyagihugu bakaronka ivyo bajya. None uzobuza umuntu yaromoreye gusahura ngo ntugende gusahura ngo vyemere abeho gute? Ntibishoboka. Rero ico mbona niho mbere nahereye mvuga ngo aya masezerano yabaye ibintu biraho ngaho nyene vyo guhendahenda abantu. Sino uribuka Rafadre Nieri ko je nigeze kugubwira ni umuti sinibuka ko ari wewe nabibwiye umuti bari bakwiye kureka AFC na ntuze na coalition ya Kinshasa bakabanza bakumvirizanya imitsi bien ngunesheje undi ngo umuhuza akamusigira inimero atuzu telefone kandi ivyo uworeka ameza ngahe ndakubwiye ko hoba hari uri kora telefone usivye ko AFC yo yivugira iti twe twatelefonye kuva tukiri muri Savyinyo dutaka rero naho ukumvisha Kinshasa rero uwo yirekera ayo meza ngahe mwenda nzi ko yoba yatelefonye iti muze mutwumvirize. Nese muri imirwano aho nabonye hari n'umujenerali waguyemo warabibonye none se umuntu nava amaraso urumva nyine niba nabantu bakomeje hagati yabo iyo mirwano igahitana n'abantu nyine intambara nuko ndabyemera ariko urumva ko Rabin ibyo ujye uvuga ngiye kuri side yawe 70% ndabishyigikiye kuko urumva kubera iki 30% nabisika nese urashaka mvuga mbishyigikiye 100%. Oya umva ikintu uvuga sinana ngombwa yuko unanabishyigikiye. Oya umva ikintu ujye uvuga Rabi ngiye dushaka ko duhurizaho ateye amasezerano ni amasezerano yo guhuza abantu ariko bigoye ko izi mpande zombi ebyiri zizumvikana 100% bati ibi bintu reka tubigenze gutya kubera ihe mpamvu hari ingingo 8 FC ikomeza gusaba n'ubu ngubu mbere yo kujya muri Qatar zirahari izo ngingo rero ni ingingo navuga zikakaye cyose zigoranye mu gihe uruhande rwa Kinshasa narwo hari izindi ngingo rusaba mu gihe M23 uyu munsi nibwo yagiye gusubira muri ayo masezerano iminsi 10 deje igiye gushira sibose ariko hagati ya deje batubahirije n'ivya mbere baje mu bindi oya nta numwe wumva izi ngingo 8 FC iri gusaba se byibuze yumvemo tureka tuvuge byibuze mu hatsiye yizo ngingo 8 avuga ati omwe unsabye 8 ariko ndaguhenye sibyo unese wa mugano w'ibiganiro biri ubundi ngoma ndakubwire hari nawo stories ubundi ngoma ndakubwire isi yononywe n'abantu ngoma ndakubwire kandi batarashira hasi ibikoresho ngo bave ku butegetsi usivye yuko bashobora no kuva ku butegetsi hakaza abandi yego isi ntizaronka amahoro Trump Putin Netanyahu Tshisekedi Neva one babaye batanu natwo ushaka tukageza nabo kuko abandi nabo usanga batumwa na ntuze n'abandi udatumwa na Trump atumwa na Putin dayere hari nabo turenganya ku isi abantu principal ni Trump na Putin na Netanyahu na Macron n'abantu bane nibo bariko barivurwa hejuru y'isi bigatuma tuba danze instability igeze ngaha abo bantu bane rero nta intambara izohera nta n'amahoro azohora abo bantu bane batavuyeho kandi mari chance tugira nuko n'ababasubirira nabo bakomereza kuri ya systeme yabo niyo magogwa tugira ubwo rero umuntu akwiye kwimenya ngo amenye ngo ivyo nzoronka
ubu kuko tubaye mu isi y'umwijima hakaguruka karya kandi mbwizwa kubironka nkoresheje ingufu zanje. Yego. Nico gituma ni Kongo nta biganiro bumva kuko bumva uko. Erega igituma batanavyumva ha ruhande yabo hariho n'abasufura mu matwi muri abo bane nakubwiye canke batanu bavuga ati ntiwemere. Yego. Ntiwemere. Bagomba ingene bakunyanyasa ntiwemere. Naye makobwa dufise. Yego. Trump, Putin, Netanyahu, Macron. Abantu bane. Tange bakiri ku butegetsi. Tange tugifise n'abazobasubirira bazana rememe system. Emwe utinya intambara bari yahura hakiri kare kuko izogoma. Yego. Muri Kongo rero nta biganiro babwizwa kumva kuko niyo bovyumva amahoro ntiyoza cyane. Amahoro umuntu azoyiha wenyine utayihaye naho bigutware uburavuye ku isi y'abazima ubwo ubuzinzi igitabo gwawe abandi bakabandanya bagakomeza bakandika. Yego. Rabi ndagushimiye cyane tuzakomeza ibiganiro nk'ibisanzwe n'ukuri wakoze kudutiza ibitekerezo byawe. Imana y'amahoro igumugisha ibiganiro byacu nakagaruka ku ngingo zitandukanye. Wakoze cyane. Nanje ntiyamina. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.